إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول من فهم بأهدكم مدني كتاب التوحيد بالإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كرا فوا نوار ونباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده مي بابا بيغتم بابا بيان كرا فوني صالح ميهك قبر كاريغا ألوكم كرما ألوكم كفي ميهك مانكي قبرك شرفتك صالح عليك قبر كاريغا غستوكين ألوكم إيتانغا كفي ميهاغ نباك نوت كمغ نباك مغ واهك بيان كوري فويرو فكيف إذا عبده إفراتك علكم كرمغ نباك كيا بدوان هي الله علكم كوري مين إنه سين علكم كوري صالح ولي قبر كاريغا إتنوغ كوري علكم كدرميا ثواب بدوان كم دقيق إن علكم كوري فارق سے قبرغا ميه كنو إنما سين එතන් ખાસ කරුමුගේ සෞබෙක්කමුගේ වී ඒ කබුර්ගව මීහෙකි සෝලිහ් තක්වා වරි එක්කමුගේ එන දෙකේදී එතන් qastu කුෆායි එම් එකම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලි වසල්ලම් මනා කරා ෆවි හිඳු අදි මනා කරපුමුගේ හැම එකනි එකම මනා කරපියේ හදීස් කුරමුගේ ඉතුරු ඒ මනා කරපේ උස්ලූබ් වරගද කරවා ෆවමු adi ei emme nuba mehun kamuga siva kurabwa fawmu kamuga nuba kan dehakot emviruga adi etam e farata ka alukam kurum salih waliya ka alukam kurum qabra ka alukam kurum ga nuba kan evre boduwegen ba kan alukam dannanje ei mitan muallif rahimahullah mi babu bayan kurum muradak efo galgon babu ga hadis ta kiya fa hadith ta sharh ko fawani adi medi hafta galgon ba deke qabruga matiga imarat kurmai qabr matiga qabra miskitan galmuga muradaki ko ba kamai namaz kurum huddat nuwani tantanai huddawani tantanai adi ammuko qabrustana tako miskita durkurum ei dini gotum bara lifawa kamekka algon medi hafta gawani darusuga فاهقف मेरे आगो में वाहदा को नुक्ता है कि मैं बाबू के में फाहुगे बा ए को मैं बाबे के स्मॉलिफ रहिमहुल्लाह गेन्ना अफवा ए बाबू लिबे फायदा तो गवाह विदालवानी फीही मसाइल पूरी बाब तो गेन्ना है फीही मसाइल माने कि मैं बाबू का गेन्निस्वा व हदीस तकुं लिबे फायदा الأولى إما فرتم فادك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل ما النبي صلى الله عليه وسلم منا قرب فواق كيفان بيان قرب أي الله سبحانه وتعالى علكم كرم صالح ولي قبر كاري غستوكge ولو صحت نية الفاعل ए कंकुर अमीहा के नियत रंगलो ये कमुगा भी नमस माने के न अल्लाह हमें के इखलास तरक में अलकम करे नमाज करे के कब्र गाव में है कनो अल्लाह इखलास तरक कमाय को अलकम करे अदि एतावे मीह के फरात मददा वाग एदमेन्नो ने मकसद की वसेनम सेना ए कब्र के कार्य गस्तु कुरु कोरे कुरुम एई शिरकु के वसीलते कमुगा लेकिन हिंगादा दियति अल्लाह हट्टक अलकम करे कमुगा भी नमस
ekan eima nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba fa kamek ni babu agum nege hingech الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك تمثيل كرهum egmane ki sura kurahum sura hedum mikamuge nubaka ekan nahi kurabwa fawakan adi ekamuge nubakam boduegen waka agumana bayan vehgech ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga habush karaga puri nasarayange bay fallita feni wadagen waaka dennewum emihonnaki emihunge e fallitoga emihunge salih alunge surata hadagen alukon kura mihun kamuga dennewum man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi ei emme nubame ibamihonnaki ibamihun rasul bekal nabi bekalunge qaburu fulatan ei miskite ekkamuga hedimihunne adi nubaka ekayfan bayan kura fone ek nahi kuramuge ituru emme nubamihonnaki duniya qiyamah bar duniyega tibe mihunne adi nabi bekalunge qaburtan ei miskite ekkamuga hedimihunne ema nubaka ammu ko ek nahi kuramuge iturun ekan ekayfanu evvar kurabban fone qiyamah qaim bar duniyega tibe mihunna ehma kamuga nurakka terikama nubakan ein dehave ege embod sawbekkamuga efawani emihun ebebe fulunge tamsil sura kurum algon men kurigi filartoges dakka fani ni babuga ni mawduda feshumge kuriga muallif rahimahullah bayan kura babu ei adamge darim magfuredi adamge darim tawhiduge deenun ekkibawegen die magan sawbaki emihun salih waliyun nameduga emihun haddufana nadi ema ihsabu ferigin emihunge surata kore emihunge maqam ta faalu kore emihunge sifa ga bodu hedi eteke chalkon kore fesh mitanges man nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi quran fawani sura kurahum ei shiruku ge wasilete ekam gaay islam deenu ga amko furan hunnechi kurahum sura kurahum manaifa automuge sawbake esawbake shiruku ge wasilete ane sawbake ei allah subhanahu wa taala ge khilqatu badal kurum ge terege himeneka ekalange ufaddawa fa echen algon men quraha kam gawanama e ufaddawa fa wa makhluqat tafatu sifayga qurahe nehmeke mekit kum mema nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurabani sura quraha mehun e qiyamatu emme azab gadfadegen ba mehonne emon adde azab adi mehun bunewene tibamehun tiya ufaddi sura hadafa budu ufadda fa sura etekiti furan alwash ebamen ekmen wan embima agumannam mihuriya wahake ko engi faalwani insana emme bodan ahammiyat kan denje kamaki insana ga aqida himayat ko rakka tarikuruk tauhid go mati gene demihurunk shiruka ena gaannunka tauhidun ena ifara kura evves kamek shiruka ena gaakodde evves wasilate ei mali gotun duniyavi gotun kitemme bodu manfaat kamuga vias ena karevege noana ei aqida ena boru araf kam gawanama den ena kura huriha amale bekar wegenda qur'an allah ta'ala hi qurafan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura e mushrikun gena amalta timang ilahu ballawa e amalatan ei evves beenu menne bekar chekam galevime ei fasid aqida gmach kofa amalta ve ehm aqida fasad wegen diun ei duniyega miha pura huriha hewa amalta ke bekar wegen danaka insana ukhrawi haya bajor kurumam oy fursata ki duniyega hayakam gawe hindu e duniyega hayatu gena pura huriha amale bekar wechkam gawanama evre bodu musibate kurmatu anamiyek nonna adi evre bodu bangurude faamiyek nonna ei algon men terega vibawte kankan ei algon men mudala faasa libun kankan kam gawi names adi fannek algon men kuriyara fa bos fa wa kantatakam gawi names algon men emme bodu rakka tirwan jeheni algon men ge aqida ya fushwara aqida ya boru ara faneti deenuga mana qur'an fremme kantatakam algon men
duru rakkaatiri wanje bay befulum vidalu edane timanna me mikuraha ecchi mi hada suratan mi alakon kurave ecche none islam deenuga kame mana kurava fikam gawanama ammuko kame mana kurave chikam gawanama ege tere huriha ibawatuga huriha ecchi wadiginda komma gotaka ecchi beenu kurikam gawina mes emma umuman ammuko etiketi mana kurave fawani midennevi shirkuge wasilateka wege hingadana kamattaka Allah subhanahu wa taala ge khilqat badalo hingadana kamattaka embima budu hedum sura hedum mis dire echige sura hedum ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kura adi amudum salih waliyegge taqwawarikam ge belefa mihegge sura kura efada maqam faha kura efal tantan faha kura fahuru ei mistakun tarihi gotum be saqafi gotum be ziyarat kurave etantam balandeve balandiyun ei khassa kankankam ga dekeve gota tantan imarak kurma tantan arastu kurun ei algun me warabuda rakkaatiri wanjenakam bay befulun e buhuri saudi arabia ga an nabiy sallallahu alaihi wasallam hijra kurave magutaka එක එෆාන අවහාරෆුල දෙප්පෙවි ගෙකොලා එක එෆාන උළු විතනා තෆාතු එක එෆාන හයාපුල බුලෆුරි තෆාතු තන්ත සෞදිගේ සර්කාරුන් සෞදිගේ තිබෙ ඉල්ම වරින්ගේ ලෆාගේ දරුන් නොතේ බේෆුල එකංකම කීවෙගන්තෝ බාර් නාලනි එතන්තම් ෆාහග කුරා එයිම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හයාපුලග එක එෆාන උළුවා හොති මක්කා මදීනා ekefan ulubbi gekolo sarahadda hijra korepi maga mitantan taarikh gotun fahaguan ebore embejjamu emihum bunani kivehiye magutaka achi fahagun kurevi kivehe ma nabiy sallallahu alaihi wasallam febi tanta faba wadagen tanta fahagun kurem ebefulo ekankam fahagun kurevi ei tawhid ebefulo engi wadagen wat ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam assam bekalunna etantam faaha kuran jehekam vishnu wadagen fanati tebe from adoswana man nabiy sallallahu alaihi wasallam haya puluga hudaybiyya ge kuriga hingadi hadisa ei kaifan makka ara wadagenno umrah ka wadagati makka ahlu re kaifan manakul makka ngeru den emihunna waaga dakkama nabiy sallallahu alaihi wasallam fonwe Uthman radhiyallahu taala an Uthman fan fon makka ekayfan fon bita duwas kolevi mane ki etana wadagen emburi wadagannawa haduwas siru ekayfan gebes khabare muslimunna kanwe emi matu gohori hangurama korwe ha emi matu gamako kandi fan datur kurana makka arabinne kandi fan mule bay embima eben fulum bayat hifi Allah subhanahu wa taala ge deenu ge difaaga hangurama kurma Usman ge faanunge gatulu kolli kam emihun nimmi muslimun qabul kur Usman khan qatlu kuri ka makka mushrik embi ma man nabiy sallallahu alaihi wasallam appul maccan e bamihun bayat hifi gahek ge shuga bayat ridwan e bayat qur'an ka bayat ridwan wa bayan kurafani adi gahuge wahages bayan kuraf id yubay'unaka tahta ash-shajara gahuge daruga kalege faanan ebame bayatu hippevi hinduge adi ege turun ebame hunge bayatu hippevi iruga ebame hunge attakuge matiga Allah taala ge appulu akam bayan kura yadullahi fawqa aydihim ebame hunge attaku matiga Allah ge appuluwe qur'an wahi kur umar gufanunge khilafatuga nistakunge terem bayako mi bayatur ridwan hifunu bayatu hifunu gastara gastu goggen dam feshika ekefana giwada qur'an ga bayan kura afewa gas ekefana appulu macca assabe kalum bayat hippevi gahe engi e gastara mistakun gastu goggen e gastara mihun ziyare ko e gastu ga mi maduko migodan ulekam khabaru Umar gufana libadagen ekefana gas kandalef ei ashabe karna mitantana med vishnu wadagen fagotak
ei taqdis kurun tanta muqaddas kurumaki dalil beenwanakam ne mistakun shiruka hingaadana kamattaka ek efano e gas lussale betam den kabul nukure datto gas lussala kaneka gas huritam faaha kurwana medu se gas hurita engeno mihun etantan gas tukogen daana ehme me edoru islam diinuga bandu kore faave hindu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam eha bodan edoru hulu vedane ti kambodu wadagen iruga assabe karunnan e vishnu wadagen foti hem fahun anna bayake ekashige nuwe anekka se shirku go maguta huluwa fatta gali feuri eche fatta kiyevi mengene kontanek enas allah rahmatum etantam wani midennevihim faaha kore fennu tarihi gotun aguna faaha koran je etantana ziyarak koran shar'i gotun dharmaya sawab libenakam bayan kore fur huriha tantam medus fennange bol al masjid an-nabawi fennange huri uhud hangurama aga shaheed wadagen bebe fulun qabur fulata nota ebe fulun hanguram kore bitan fennange bol al baqi' fennange bol envima agon mennaka shar'i goto engenje taren oi fennek ennames miedus bike agon men fene ham hajja ko agon men uleruga pakistan india bay gomuto bebe fulun masjid haram terem mesa sahalane kubahe mitano meena be fulage gehunnata ei eiruga amukom me ebebe fulun ge kolotan huri horiha tere mihar masjid haram ge tere wade fer miskitere envima ebe fulun eba avdi faaha kore miskitu ge terembes meena bekamale gehuri meena teregge meena terebe gehuri meena tereg den eta angole masakat meun kare ahagen den emihun kom mekas danna chart ek hunenge mi hagituga waran derakamen algon men terege midenne vi migota qabul kore ungai adi ei tarikh limfa gellumekkama deke dekomo kes warai tama kore tarikh muhimmen nuwan algon men aqida kore sagafate muhimmen nuwane algon men aqida oya dubwala emi mai aqida burwara evves kamen algon faaha ko genwan evves kamen algon men diruwa genwane na nabiy sallallahu alaihi wasallam ekan kawani mana kurwa الثالثة تمني العبرة بمبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ekam mana kore vumuga ek efan gengula uslub wargadakam agumna libe ibre ekam ganuwak كيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بخمس mitanga bayan kora fa mihira wahagatan ei man nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam furta bayan kore wahagata kenno ek mane ki qabur matiga miskit neelumai salih waliyunge qaburtan ei ziyarat kore etantankam ga nohedumai ekale efanu qabur fulu sei mistekun eidekkam ga nohedumai shirku go wasilatku mistekun samal kuru ekanko mistekun ekkiba kuru mattaka ekefan dekkei wahaka fulutan ei ek efan elogotu ga alad dekkei wahaka enno ege kuriga seta maqamaga bayan kurwa fa uma ekus avaharamga fastus kurin anekka sta quranukum ummat ekam hadan ko devum kamga muhimkan dekot agona kuri denne ifadam bay hadith sharah kore beful vidala ek efanu me moonful matiga me frida ko alodage niwa korban onna wafa egotam onna ondogu fulu e matan kol hunga dawe me ek efanu moonful kashfu korbe ade egotam onna waru ek efanu vishna wadagen kom baagata getto ummata emme fahum vidalo devwa emvima avaharumuga fastus kurin anekka vesta quranukum ena seta devum kurin edebi nasehatago tereng echi wakinnangwa ta qur'an problema ekamuge muhimmukan ebade hakot adik ehen nuhadare hadis korwa fa inni anhaakum an dhalik timan kalegfaana ekankan tibamehna mana korwa me anekka hadis korwa ei faharega ekan nukurare hadis korwima be miho pas monafaana ei kommen haram daraja kamen nune ekon dehen nukodde adi mulin haram ka anekka ta qur'an ko hadis korwa timan kayfaana ekan tibamehna nahi korome en hodash قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم ايما كورين بيان كروا انك اوهارم فاستوس كورين انك استقرار کو بيان كروا ادي كيفان اگن اسلوبغ ekam ge nubankama nurakkaate ekamani bayan korwa الرابع هتروني نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد القبر
Nabi sallallahu alaihi wasallam e karefan ge qabur fulu wujuda awumge kuriga e qabur fulu ge gaatuga e karefan qabur fulu kaariga efada kankam kuro e karefan nahi kure Nabi bekalum qabur tak miskit ekam ge hedi mihun la'nal lebikam e karefan bayan kure yahudi nasara adi ei emme nubame hun kamuga bayan kurabbe adi e karefan qabur fulu ei mistakun etantana ei eidekkamuga mehfil hadano etantana hajju etantana mihun qastukoge namaz kure etanekkamuga e karefan qabur fulu noheduma e karefan irshad devviru e karefan qabur fulu wujudaka nadet ei duniya e karefan honno irshad devviru e karefan adi avharen loy avharayo ta qaburunna ehem qabur fulu wujuduka awmuge kuriga e karefan e inzaru devumun ekamuge nurakka tereke e karefan bayan ko devwa agumna dehe ko de kiha nurakka tereke kamakei e karefan qabur fulu meduga ves mistekun efada nuba vistumen nuba aqida genesfana kamata ke karefan enge wada ganwa karefan qassa bekanun tibbevi saaf rangolo sahha manhaje gehinnas fahum annane bayaku as kanta qur'an goi e karefan ekama kambodo wada ganne ei medus mihum burani miskita qabur tak kare miskita alafa masjid nabawi sunani mihinne ekama ke karefan soriya basfol obbaves hadis ka saaf ko huttas ehen nuhadar ehen huttas ke karefan ge miskituga miskik kol med bina kore faagen hujjatekkam bay mihum bada agunan kurin dennevi e karefan ge miskik kol elifawani e karefan qabur ful matige nune adi e karefan qabur ful take nune miskin elifawani adi e karefan qabur ful eta otime nune miskituga kora namaduga dharmaya sawab enhas guna itur wegen dani nabiy sallallahu alaihi wasallam haya pulugaves e miskituga kore namadu e miskito kore namadu ber enhas guna itur wegen de ero e karefan qabur ful nengitak e karefan fastan weduni e karefan ambe kamalum ummul mu'mina sayyida aisha radhiyallahu anha kotri kologa masjid nabawi jig muri geenge e miskita gunun e karefan fastan weduni ves em bayako fahum ashabe karun zaman afwa tabiin zaman afwa gadi emme heo karun niyum afwa gadin bayako miski bodukuri kurumuga imaratu gotun e miski teriya qabur wagota nisbe fahuttas ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sida soriya baswala e karefan ga amal fula e karefan afwa ga wadagen ashabe karun igmaccha ebbas wadagen fa gota effa wadagen befulun eg maccha amal kura fa gota khilafan we hujjat nomek enwan hujjatagas qadmi salih alak marwima enage mis ne qaburu ei miskit ekkam ga hedunge ebbes hujjate miha saaf ko bayan kura fa aniko ne gehennam semihun hadis tak kiyawafes hadis tak murad mehun ehen gotak amurad al khamisatu faswanai annahu min sunan al yahud wan nasara fi qubur anbiya'ihim egota qaburutan ei miskit tak ekkam ga hedun nuwata qaburutan ei etantanga namaz kurve gastukogge namaz kure etantenkam ga hedun ei min sunan al yahud wan nasara min sunan al yahud wan nasara min sunan al yahud wan nasara etantang ei qabristan tankam ga hedun ei yahudinnai nasarange sunnate manake emihum ulamun asawa gote emihunge mannaja usule ya agam beje khilafa ei ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ka bayan kurafane allah ga laanen hutte yahudinna nasara emihun nabi bekanunge qabur fulutange miskit ekam ga hedi as-sadisa hawanai la'nuhu iyyahum ala dhalik ekamuge macchama nabiy sallallahu alaihi wasallam emihun la'nal lebik emihun la'nal lebik yahudi nasara la'nal lebunge sawbekkam bayan kurab emihun nabi bekanun qaburta ei etanta namaz kure miskit ekkamuga hediye ei sagonna mid filalun darusun libe filawal as-sabi'atu anna muradahu tahdhiruhu iyyana an qabrihi nabiy sallallahu alaihi wasallam e maqamuge kalefan avharamuge fastus kuriga e waagata takurar ko bayan kuramuge muradaki maqsadaki beenum fulaki ekelege faanuge qabur fulu kyarige fadakam nohigum hinga faanakam eke faanu kuriala inzar devvanadi umuman aammukum ehen tantangaves hedifa aifa tantan ei rangolun kamekkama adeke efaanu qabur fulu meduga mistakum efada gottaka amaru kuffaanakamuge birwarikan eke faanu asawat hagigatuga agon menna fenigen gossana jaziratul arab jazira ga hijaz karaga
imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ge kurige duwassoruga mi manzar tarikh fettukum wani fedif ei salih taqwawarin ge qaburtan hodan algon tanakad danama emme fasehan atuje netan ei hijaz correct ei asabe kalun qabur furut eta ehem bima shirku etana bani wade qabur furut kyari ka tawaf kurem edantra nadru bune emihuna je komme musibate ka miskitto go badalu ge emin ziyare kora tantakam ga ifamani e qaburut ifada zamana ga mistakum mifada kankama lobikum emihunge deenaki e qaburutakkam ga hadafa waniko e zamanu ga imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah mi da'wata ge nikmo wadagenne ei islam din ge hidayata fushora kamek enno semihun er tibi ekankan ei deenkam ga qabul kogge emme ke fana befula khudu qawmuge faratum bes undago taka kurmatlan johun mihunge me undago ta kurmatlan jehuni emihun qabul kurun taka khilafa nikme mase kuram fette tafaat dogu tumotaka waagata muslimun kafir kura kama amemme muslimun ge modala le hudda kura kama memme gus tafaat tumatan eliwegen diye mikama dekolak maseke kurun jehuni dawatugo maseke kurun jehuni ya dekolak maseke kurme na gurames kor bangen e dawlek alun ambura tawhid matiya qaim kurawni allah rahmatum algomenna miyadu mi fenna rangalu heo badalu e qawman aswani sheikhu adi sheikhu ayako taba wadagennave dawatuga maseke kur emme ilmurinna adi saudi ge verin kurbi maseke ei zamanu فوق السابعة الثامنة أظني العلة في عدم إبراز قبره ما النبي صلى الله عليه وسلم قبور فول إمنا فينا قد نبيبهم السبب ساو من ينجح نباب أي كيفان قبور فول هم بقية إهنين الصابع كان قبور فول فينا قلنا نو ميزهم فتنة بدان إكمانا كي ميزتكم قبور فول قاتا قص كنكن إدموجه kankan emihunge hita shaytana waddafane ke efanu qaburu fulu fennakam gawana emmiye devani eta bawar farakum washagen rakka kurvi eke efanu qaburu fulu miheka nufennora forui fe ehembe aisha wanha gekolo eke efanu qaburu fulu wala devuni ennona homa ehem assabe kalum beeruga fennagot otis em shirku ga wasilataka umme hingadana kamatta kama nabiy sallallahu alaihi wasallam qaburu fulu mistakum fadain faalu nukurunkum ekefan bayan kurafun ekefan sahabin ekan almunun bayan kurafun vegen ekefan qaburu flegut faalu nukuruni ei mistakum shiru kufane agun denne miharis mihum ibatu amalta kure agun tereng datur kura mihum india pakistan edenu wes duniyegen gawmuton datur kura bay mihum midenne ve shirku amalta kure ekefan qaburu fuladi men huttigen tibeda namada hunna hurmapure ma khushu etteriwa algondes dushimu madina kiyawam ulungeru de city ek agonde wa dekin kuriges de city ek hajjam haji hajjoriya kulifawa deminya kulifa de city ek esidu te arai bahum rawda ki tereng atujehun city engai algon men divi kiwa kudin giteren kujja kawon city deki masjid nabawi terega agonde city balaleruga city ga wani sarkar ge wuzara ka lifa city he main nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhatab ko lifa city ei enage me hajatan e city ga kefana rehun en dannof dariye ko nilbe wahakya dariye ko debba toya engos mali gotun mutan waskam mengos den einage hore horiha hajat eken kefana lifa fono afre city ge sifa kommes hajjore gatu den ehen city awon dekulen hama etanon nagafa city kodin emihunge kotritere ge ngulen ko e city ga bes emihun beenum wa tafat hajat amin lifa man nabiy sallallahu alaihi wasallam danwa mi city sifa ge henga afre kante emihu kamille gos kiya tinga awun ka nege emvere egota city liwegen daru kitam mihunge etanan gos eke efanu qaburu fula ziyara koffa
me qabur fula ziyara kuram me dairuga babu salam wadegen dikmege medeni baqiya farat daruga kana fara e qibla fara wa fara e man nabiy sallallahu alaihi wasallam qabur ful onna fara rawda jigen irmat farat egmane ki ek efanu ge qabur fula kurmati lima gible furogas deve gibla unan fahatuga ek efanu qabur fula kurmati lima gossa wa farata e qabur fula onna farat mihun gos etanam hottifa ek efanu qabur fula kurmati la horege me dua kuran etang tiba behun vidalana qible ki mifarata kurmati las enes par gina mehun tibena ma e dima kurmati lagin tibe dua kura agumna besmege niyeten nege komme farata kurmati la hore dua kurum vesei huddaka mehen names ek efanu qabur fulu karega irshad devun daniko ama ibs bahen na ama e dima la tibegen dua kura mihunge hituge niyata me do agum shakku kure darajet mehi amal to honna gottu me medu singa kan tattan agumenge ummatuge mistab mi jahil ko me etanga ilmurinna sifana tiberuges masn haram kars fenna kommeche me angula masn nabawi stambe ferunas faraj jehunas angulamun dulamun tantam akkato mehendan masn haram go gefulu washagan tawaf kuraruges gefulu go komme tane jehunas ene bandus kattafana ene monos kattafana ene kon bologona takiya balage eves kattafana ene laagonna gamis balage eves gefulu gongolafana nuniyam me gefuluge orakologe ajje komanya ega rodidamaga rodigenessafana rodikole genessana gefuluge orakolo rodikole ehama heddu bazaroga me fahahuri foti focche ke anen balafe nibata kan agun tere mihars nibata kan mi rajye ke sebori agun wara kammodu ekama mehin foti genessana gefuluge farda ge foti ei khas muqaddas ichkam dekevet maqam ibrahim karege samegot sifan tibe shirk haram men gowaruges den emihonna ka arai ben amu konne ge amunna mehonna ge emmene senge je shirk haram hama gowaruges niyong as bosti angungula boongula maqam ibrahim washan jahabuna koshigan fetto gunne maqam ibrahim fa derakot namaz ekkoro tawaf ge sunnat ekka maqam ibrahim fa derakot namaz maqam ibrahim kurukota damkole ibrahim fan maqam fan emmes mijeni hama sida maqam ibrahim ko bodu ko namaz e tawaf kora sarhaddoi agon adima eddo mihako etanga maqam ibrahim karega ma jehiga bodu ga mihako namaz kora ena sajide jehi etanam hama sida gos etana namaz kora nekama sajide meja nennege namaz etana os kurena tawaf kora mi ella elanu mi gamatinda eta de sifam bunani ekola ishara kuran fahata gefula durukol egmane ke emem buran ekola daane namaz kor gefulu raj saaf ko riche fennam urene ngam waga abraham kare meena ekola ga daaka non hedi emburi anekola sajida meje jaru gene furakas gefula hanik kayan nagan jech eha meem jahil ekola namaz dare munima namaz kor ekola dare munima gefula ekola anekola den ena namaz kor mihum awam hikor awar ma jaib den awam teren divein gospurani etanga gosule mihum komme sheikh ko hedi goteke etubuli dafraje sheikh ei awam tantan ilmu daskuran je gote no ek am awam kala mihum gosule etas ehma sheikh ke bani rajye gamuko itiveni sheikhum etubuli da meta sheikh tumule dafraje sheikh den ama ekam ene kochten dini got mihun me febbala gennu awun te bem kiyawani kiyawa betana gos eta mihun adacha adani mihun eta den hame buran emmen danna figuhen eta etere gonna ei emmen eta ga kura goy etana gosam ebbur to ahwaran jahar fenan mihun adabe den e dasse den hame mihun adabe ekam foto godin ech ei no awun olenje ani gotek التاسعة معنى اتخاذها مسجدا مسجد كموغا e kaburtan heduge murada ki kobat mita bayan kurani mar argumentere mihi ka suwal kora fe engen kobakan gabure miskite gotuga hedumuge murad
සුවාලක ඊතාංග මිස්කිතෙන් එළුන් හේ හැම එකනේ නෝනියා මෙතන කි නමාදු කුරේ තනෙක්කම ගහ හෙදුන් හේ komme muradaki idaga imarate gali formenno etan ei namadu kuran gastu kure tanekkam gawun ei miskit ekam etan hedun ei murad al-ashira dihawanai annahu qarana bayna man ittakhadha wa bayna man taqum alayhi as-sa'a fadhakara adh-dhari'ata ila ash-shirk qabla wuqu'ihi ma khatimatihi nabiy sallallahu alayhi wasallam ni dekan egge kurwa fawani qiyamat waruga duniyega tibe mihunna qabru tan ei miskit ekam ga بلاغ ميهنا درجه اگوت فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته مهم ما النبي صلى الله عليه وسلم ekefan dunia dokuram kuriga ei shirkuge wasile agumon ekam bayan ko debba fewnen inzar debba الحادية عشر اgar wanai ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرج بعضهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد النبي صلى الله عليه وسلم كيفان دنيا دوكرو مك فستوس كورين دبي خطباغا مي أمتك مغفرة دفاع دي جماعتك ردو دفاع فوي معنى كيفان دكي واهك فهم أمتك فدون دي فرقايك ردكم غفودي ei ummata ko fedunu jamaat ta uterem firqata uterem emme nubavegen ba biduage firqa adikет me bayen ilmu ga ahulwarin haddihe de firqa ya umme me babavegen daane kama asawa mihunge terege mihun bayan kuraf wa hum ar-rafida wal jahmiyya emihun naki rafidinai jahminne wa bisawb ar-rafida hadatha ash-shirk wa ibadatu al-qubur rafidinge sawbunne rafidange sawbunne shirku ufedifa wani fahungas adi qaburan alkom kurun ufedigen de emihunge sawbunne wahum awwal man bana alayha almasajid emihunne e qabur dammate emme furtan miskit binak e shiyenge firqai alu baytunna lobe kurumuge namuga damun gos emihunge bay alu baytunga bay befluna kilahunge daraje emihunge di lobi haddu fanalat adi mehme emihun qabul nukura bayvejjam kafar kurum de ashabe kalun tere sahabi necche go abun rafidin wara nurakkatir jamaaten sahabi necche go maki shari'an halal kur e shari'a genesti mihun necche go maki shari'ata wara boda asar quran الثانية عشر باروني ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كيفان دنيا دوكر بآلاس كنفلوك كيفان الجيوداغن بليغ بودوكا كيفان تحمل كرن جيوداغن تكليفك بودوكا ألغم نمي إسدي واحدة كنجنج الثالثة عشر تيروني ما أكرم به من الخلة النبي صلى الله عليه وسلم ديفاوا الله ميتروك لقب كيفان ابن خاصة كرامة كيفان الله ميتروك الرابعة عشر سادة وني التصريح بأنها أعلى من المحبة لو بيجي لو يببر ما ماتيوري درجة كم الخلة درجة محبة برما ماتيوري درجة كم ميتروك درجة الخامسة عشر فنر وني التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة صاف کو سورے کو بیان لگے ہنگج اصحاب کرن ترین ام مام بیکلکی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ شیعین کیفان می اسوس اہر فوگا خلافت مکراہیلت مطلقتی کمپن ابو قرفان کی خیانت تری کمپن شیعین ادکیت می خلافت حقونی علی گفان کمگے میں دعوا ادی ابو قرفان کی نعوذ بالله كافر كمغا امن قبول كل او من كوري اخي الطهاوي كي وادين ردنا فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم اها متوري شرفك وكمكم حديث نكربانه فهم كافر وانه ميهك كيفان فو اها متوري شرف كيفان حديث كري الله سبحانه وتعالى كيفان دبا فعلم وكيفان انغي ودا گنا ابو قربان ابهار وگن داني اماكو ماتيركم متيغا السادسة عشر الإشارة إلى خلافته سول وني
Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ge khilafata ek efanu ge basfulun ishara libe ek mane ek efanu fahuga emme map beke deke Abu Bakr fanu kamuga ek efanu bayan kurewum adi tibame ge teren timan kale efanu miturako khalil ge ikhtiyar kurabani nama e daraje damhuri befulaki Abu Bakr fanu kam hadis kurewum ek lekfanu fahuga den ummatu guri emme map befulaki ek lekfanu emme lobya befulaki Abu Bakr fanu kam bayan kurevima man nabiy sallallahu alaihi wasallam fawga muslimun ge khilafat muslimun ge veriyekam ge ikhtiyar kurma emme awla kam bodu farata ki Abu Bakr fanu kam ishara ek efan ab debbe ek efan benum fulwi mistakun khilafatu ga annani kaakudo liye debba ulufwa ge ek efan noliu hadis kurwi ya'bal muslimuna illa Abu Bakr muslimu inkar qur'ane Abu Bakr nune ek mane ke meha mistakun emmen ruhe be fulake Abu Bakr fan man nabiy sallallahu alaihi wasallam ruhe wadagen ke fan ge dini emme akantatak emvima duniye kantatak islam kur mattaka sahabe karam ruhe wadagati Abu Bakr fan embitano ke fan ge khilafatan ishara libe man nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuga ummatu kantatak ekele fan hunnawi maqamuga hawaluwa emme ekashiwa be fulaki Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ya isam fereng bab nimma la fawani den anna haftage rat kurbi algomen viwana bab paran hada wa subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.